kuri ariko mikrofone nako gatuti hari mu kutwereka wakuze n'umuntu ukiri umwana bikame bitwereka nitumara gukura neza tumaze kunywa amata adafunguye akatugeza kugakiza ndabarahi no kuvuga ngo nitumara gukura tukakira umwuka wera w'Imana uzodukuza nitumara ntituzosubira kuvuga nk'abana ntituzosubira gutekereza nk'abana umuntu wese ukivuga nk'umwana ugitekereza nk'umwana ukivuga ibintu bitari byo hano ku gatuti uwo n'umwana mumusabire umwuka udafunguye umukuze uzamugeze kugakiza nta kindi kizadukuza dore ni ijambo dusome ijambo ry'Imana urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 2 no ku murongo wa mbere urwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere ibice 2 no ku murongo wa mbere Bibiliya ivuze gutya ngo nuko mwiyambure igomwa byose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze azabageze kugakiza Ndibwira ko mwarangije gusoma mwarangije mwese shiramanga kuko ndi kumwe mu bibazo shiramanga kuko ndi kumwe dushimiye aya masaha nimugoroba dushimiye amasaha meza dushimiye abateraniye bose hano turashimiye cyane Imana data wa twese uri mu ijuru kigira kabiri dushimiye umuyobozi w'itorero rya Hope Imana iguhereza umugisha kuduhe hano gatuti twaba hano Imana ikugiriye neza cya kabiri dushimiye umuyobozi w'abanyamasengesho ko yaduhaye kiraka Imana ikaba yakitwemereye ubwacu ushobora twari no kubikora ariko Imana imucamwo aratubwira tukaba tugeze hano Imana iguhereza umugisha biragoye muvuge ngo biragoye cyane kuko iyo mudasa n'abasirimye ngo muse n'abagize nk'icuya cyangwa hano muvuga butumwa ase n'uhagurutse nk'aho mwashushe bamwe bahaye bavuga kuri ruga abandi bahaye batangaza haleluya biragoye kuvuga ngo mwikirize umuntu avuze ngo Imana ishimwe ko ndabona ko bibagora cyane ariko nukuvuga ngo turavuga buke kuko duha tubareba mu bitekerezo no mu bindi gutya kuko mutashusha hano ngo umuntu ahaguruka agiye mumaze kugira birasa n'ibitugora kuko kuvuga ngo uvuge ngo Imana ishimwe numara ubure wikiriza biza bisa n'ibivunnye ugasa n'uwikoreye igisenge ariko nta kundi turabikora uko Imana tubashije muvuge ngo amen sawa tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gukura mu mwuka hari akantu nageze hano kuva njewe urusengero murushashuye nari ntaragera hano nono nsanga apotre hari akantu kamwe yatwimye kandi nako gasa nkaho nyine yatwimye akantu nyine nakangaka nubwo twari kuba dufite duke ariko aba yaratubwiye ko ari muri mu gikorwa natwe igikorwa nk'iki twaza twirata ngo twakubisa akarangi nkaka tukubitaho agakaro kano kakaviriri benu naho kuvuga ngo duhagarare hano ngo tuvuge ngo Imana ishimwe kuko yubatse gutya abike hasi akava ngo se hari ukuboko yashizemo ngo cyangwa hari uko batugize uko abantu muraba muzamureka ngo aragurutse nyine hari ngo arishinze ngo atangiye kuvuga ngo ikanisa bararihinduye ngo barigize ryiza aho yagize ngako akantu
karibu kandi ducyanye ibyanzu waratubwiye ahubwo natwe tukagira akantu kamwe gato uracyari kumutegura sawa ni ukuvuga ngo je nari nshatse kumutanga twebwe nidutangira tuzobinjirana gutya uza mu ruhamu twiganye twari tuvuze ngo tuganire ijambo rivuga ngo gukura mu mwuka. Gukura mu buryo bw'umubiri hari ibintu biza bituma umuntu adakura mu buryo bw'umubiri tutaraja mu mwuka. Icyambere kiza gituma umuntu adakura mu busanzwe ni indwara ibiri muri wewe, kandi iyo ndwara ikakuzingamisha ukazingama. Mwibutse cya gihe Yesu cyangwa Herode, Yesu igihe yavutse, Herode aja kwica abana b'abahungu. Bibiri zivuga mu gitabo cya Matayo 2 ku murongo w'18 ukareba aho magambo hakavuga ngo hari abana batari barakuze bibihingo bari bafite imyaka 7 bapfa mu cimbo cy'imyaka 2, nabo bicwa mu myaka 2 kandi bari bafite imyaka 7. Nukuvuga ngo ikiza gituma umuntu adakura mu buzima bundi busanzwe nukuba ufite indwara. Cyo ni kimwe. Kandi iyo kera wagize indwara umva be yacu izikurikiraho ta nzara uzugira, tuzugira inzara kuko kera ufite indwara. Ikindi cyongeyeho tuzugira umunezero. Icya gatatu tugira ibyishimo nk'abandi kuko kera uba warazingamye. Umwana wese wazingamye ikiza kimuranga nta byishimagira, nta kurya ntazarya, no gukura nk'abandi ntaza kura nk'abandi. Icyo ni ikintu kiranga cyambere mu buzima busanzwe. Iyo utakuze wavukanye indwara, kandi iyo ndwara ikakubuza ibyishimo n'umunezero. Turajaga kuvuga abakristo bafite iyo ndwara igituma badakura umwuka. Mvuge ngo amen. Mvuge ngo amen. Nuko kandi ngiye kurangiza kubera kuko Paulo yagazaje kwigisha ahantu. Paulo yari umuhanga, yari filozofe, yari yarize. Noneho agasanga asanze barengeza ukuguru kumwe nawe akakurengeza. Yasanga n'abantu baturiye cyane agaturiye, yasanga bari hejuru nabo kazamuka. Nukuvuga ngo ahantu hose ufashe ikirere ugasanga bari hasi uzugendera hasi, kuko iyo witumye cyane birakurusha, kandi ukituna abandi badahaye bituna zo kugora. Ariko iyo twitumye twese tukazamuka twese tuzamuka ku musitari. Icya kabiri kiza gituma umuntu adakura mu busanzwe ni ukurya nabi. Baza batubwira ngo haba vitamine A na B na C. Twebwe tuba kuri A cyangwa tuba kuri B cyangwa tuba kuri C. Ni ukuvuga ngo twebwe niyenda umuntu gituma adakura taba muri A na B na C, aba hasi y'ibintu byose. Baza bavuga intori ijana zahuru zirarutwa n'igira imwe gusa y'inkoko. Kumurano ni ukuvuga ngo kubera kurya nabi twebwe tukagotomera intori ijana zahurure zitarimo vitamine A na B na C. Ugasanga abarinzi bararushe bakiriye ibyo kurya bitari byo, ahubwo bobahereza igira imwe bakagira icyo bomara mu mubiri wawe aho kubahereza intori ijana zahurure. Bivuga ngo mu buryo bwo mu mwuka naho ahubwo wogira umukristo umwe wakuze aho kugira abakristo ijana batakuze. Kuko twebwe dushaka ngo abakristo bagwire mu ikanisa babe benshi, ariko ari ibihingo ntacyo bimaze. Ahubwo wogira umukristo umwe wakuze afite projet yo kuzokugeza he ku kintu uzogeraho. Mwovuga ngo amina. Ariko abakristo batakuze baragoye cyane. Icyo nicyo kiza cyerekana kuko umuntu mu buzima busanzwe kudakura ni ukuvuga ngo ni ukurya nabi. Abazungu baza bavuga ngo iyo n'umwana afunze uwo ari we wese, uzorebe mwese mwakiye ku mashuri, iyo wagendaga ku ishuri utariye ntiwokumva kimwe n'uwariye.
habe nubwo boza n'umutihani wewe amawazo yawe ari gutekereza ngo naje ntariye nukuvuga ngo mwacu ntazo kujya biriwe kandi ndasubira yo sindi habe na nijoro sindi aho uko kera utuwazo tugiye he turazinzwe nukuvuga ngo n'umutihani nukubitariya rimwe imara rimwe sinzi nimba uvuga ngo ni gatandatu kubera kuko kera ibintu byose byakwabe ko nicyo kiratserekana kudakura mu buzima busanzwe n'ukurya nabi muravyemeye cyangwa muravyemeye ushaka ga vitamine A na B na C mu buryo bwo mu mubiri ariko turaje kuvuga vitamine A na B na C mu buryo bwo mu mubiri muvuge ngo amen cya gatatu gituma tudakura mu bundi buryo busanzwe nyine buno bw'umubiri nukuba uri imfuvyi utagira so cyangwa utagira nyoko hari aramakomante cyangwa hari amagambo mwe twagiye dusanga ba data na basogokuru baza bavuga ngo imfuvyi zipfa yakuze ese ko murabona nguku kwanje je ngwana gute narashatse mfite abana 9 n'umugore w'10 nanje w'11 siko aho ko murabona ngo data apfuye na mama apfuye nguku pastor amaze kuvuga ko murabona ngo ubupfuvyi buba bukinisha mumbwire nofa no kwishwa n'ubwenge bwanje buke navutse ndi igifu nta bwenge ngira ariko kungana gutya mama apfuye na data kera yaranshingiye mfite umugore n'abana namara bakavuga ngo mwimfuvyi zipfa yakuze ese uko nukuvuga ko nakuze nyine ikinishe n'igiki n'ubuswa n'ubufu imfuvyi tuvuga n'umuntu uvuka agatarwa kurwahi nukuvuga ngo akarerwa mu buzima bubi akarerwa nabi akagirirwa nabi agakura ari imfuvyi habe n'inka twatunze iri iwacu twese ku misozi inyana yapfushaga nyina nyina ikayibyara gutya yamari nyina igafa inyana igasigara yonyine umva ibintu iziranga uko gakomeraga ngo none nagiye mu bintu byakimwiri ko ndasotera kiro uvuge ngo amina kandi uko bose turaje kuboneka hano twese dusa n'izo tuvuze inyana yapfushiye nyina bakecu mwarakamishije mwese n'utarakamishije yagiye yabaye mu kiraro n'abagore babaga mu kiraro n'abakobwa babaga mu kiraro iyo yapfushije nyina ikiza kiranga cyambere igira urwoya rudosa n'izindi zifite za nyina cyo ni kimwe icyakabiri ikiza kiranga ko yapfushije nyina zishabira kimwe n'izindi ariko muraje kureba abakristo bataka mu buryo bwo mu mwuka aho icyagatatu inyana ikiza yerekana tiza yabira kimwe n'izindi tajwe gifite icyakane tizi zamuka ahantu wazamuka gutya iyo tizi zamuka gutya ngo yabizamuka gutya ifite morale izamuka bukeya umugongo wayo waragondamye ifite amagufwa izigende hayikurura gutya no kwabira iyo ntiyabirigiye cyane mugoroba kuko ntitegereje ganyina ariko izindi zabira ni mugoroba ko zitegereje za nyina zihindura mwumvishe ko murumva ubuzima ibamo nukumva ko katangira ngo ko karagira irinda izindi ko zirabira ngo zitegereje zande za nyina nayo yo sirabira itegereje nyina kwiza kuyonsa cyo kiza kiranga inyana yapfushije nyina ibi buryo bwo mu mubiri tugiye kuja mu buryo bwo mu mwuka uvuge ngo amina abakristo batakuze mu mwuka umva uko bazabamera habe no kubareba mu shusho yabo gutya tibakora kimwe n'abandi uko bazabakora tibaza bakora kimwe n'abandi uko bazabakora iyo abandi bavuze ngo tuzamuke dukore ibo ntibakora barananiwe tibarakura barazinga barazamuka se umusozi gute ni gute bawuzamuka barazinga
ikindi imvugo yabo kurya gakwabira kwinyana, imvugo yabo no kuvuga kwabo ntibaza bavuga ibinezeza abandi, buri gihe cyose ni amaganya gusa nibyo biba mu kanwa kabo, nta bindi bibamo sibyo kwiganyira gusa. Kayanyanagize yabira ihayiganyira ikavuga ngo se ndonka cyangwa se nonka, ko nukuvuga ngo umukristo utarakuze buri gihe cyose amaganya gusa, amaganya. Wese tuzogira gute, tuzobaho gute, tuzorya iki, tuzambara iki, tuzabaho gute? Yewe uko ndi wakuze pi uracyari iki, wabaye iki? Bibiliya ntivuga ngo ntimukiganyire ngo se muzarya iki cyangwa ngo muzambara iki, ngo n'inyoni zo mu kirere zazamara. Mwana mwabona musanga aho zihazimeze, nindi wari wasanga inyoni yayihemeze, ariko muzoreba ubwoya bwazo si bwiza aho, nindi uzi ubwuhagiro iyo yonyine gusa kakarimi kayo gusa kakaba kakakuramo utuntu twose. None inyoni idafite ubwenge bwo kuzoja mu ijuru, kanswe wewe kubera kudakura kwawe niyo yayo maganya kubamo. Ikindi kiza gituma cyerekana umukristo utarakuze buri gihe cyose, ariko nuguhumirwa. Abakristo batakuze buri gihe cyose baba mu bitotsi tibaza bicura. Reka niweturire gatoya zakoresho, reka niweturire gatoya nta kibazo. Habe n'ubu nyine mpaye mbitegereza hano gucyo mwese gucyo. Nomenya sinere, ariko no kwama umuntu wese udahaye umvizo duhatu uwoga ntiyakuze uri igihinga, urareka guhunyiza nyine. Abakristo batarakura bari mu kugana no mu matorero kwa musanga kare yahunyije, ariko aramagira yagifasha kuboko hano gutya akazamu gutura gutya. Mugabo mwe yarahunyije iri iwacu tukibi iwacu, nimba yari ibijumba cyane bene ibingibi nyine biryoshe bijya bifufutse. Nono akaba yicaye indaraza, twagiraga indaraza nyine bene singiza abantu baca hagati yicaye kuri ino kuri nono garenganya ukuguru kugira ngo ahunyize arahuka avaga hajya yicaye, yamahuka gukaraguka gwa nk'iyo. Kandi umugabo mukuru uri nkaba ngaba ikanisa ryose ryama rivuga ngo naka yikubise hasi. Abakristo batakuze buri gihe cyose usanga iyo bageze kw'ibyo kurya nta muntu mukuru wakuze uzuhunyiza turi kwisahani, ntawe. Umwana utarakuze ni uzuhunyiza nyina yari. Abana batarakuze buri gihe cyose baragoye kugira ngo abakristo batakuze bizakurusha biguca umugongo uvuge uruhe wuwe. Ariko abakristo bakuze umuntu wese w'umugabo cyangwa w'umugore iyo baritse ninde uzuryama, ninde uzuya kuryama ndababaza. Iyo bavuze mw'ikono kuri yasheba jewe ga nkukuni jewe hano mfite inzara siko ubwire ndatahana imara gushika bariki bamara kwarikana icyarara muri salon ntegereje kuko ko numvaga gaze iri yahijya kumurabana ngo ndatora ndambura ibiratu kuryama ndaje kuryama aho kubera iki nuko nakuze mfite ubwenge ko ntegereje kurya. Ariko umwana muto utarakuze iwe ntamenya ko gazi hayi isheba, kandi iwe arara namara kubera kuko ubwenge bwe ni bugufi arahita asinzira, kandi namara gusinzira igihe baje kumukangurira kiraba ikibazo ntazoba kiriye araburara. Abakristo batakuze buri gihe cyose barasinzira ntibaze bamenye igihe ibyo kurya bihiye ngo bavyegere babirye nibamara bakuri bazaba abantu bazima. Mvuge ngo amin. Ariko ibihigo bihari kwisi biratangaje abakristo, kandi twaba ngo igakora simu twaturirimba watu wengi wa Kristo wakifika mukanisa wanaonekana ni wapole na wenye kupenda Mungu, kisha wakifika kunyumba wanatupa Biblia, wanavaa vya uchawi, wanakuwa ni wanganga kweli. Sikitiko
wenye watu wa Mungu, sikitiko weye. Ugira gutya nimba mwarakuze kandi nimba ukigingo mu izina rya Yesu kuri uyu mugoroba, yemwe muvuge ngo amen. Changamuka tucheze na Bwana Yesu, changamuka tucheze na Bwana Yesu. Abakristo batakuze buri gihe cyose tibagira ibyishimo. Abakristo batakuze nta munezero uzuboneka muri baragwangaye, babaye ibihigo ugasanga gutya n'umutwe w'uwenda uresha n'ukuboko. Mapambazuko yanakuja na siku nazo zinasogea. Abakristo batakuze buri teka ryose ntibazi no kuvuga. Ureke baheza akantu kamwe muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Uruzi nushaka kumenya umuntu uko yakuze umuheze mikoro. Mubwira tambuka hano kugata. Niyo bizokumenya ko umuntu yakuze cyangwa yabara gushikana ku gatuti akama akavuga ibintu bimwe gukenamwe mutane. Kuri ariko mikrofone nako gatuti hari mukutwereka wakuze n'umuntu ukiri umwana. Bikame bitwereka. Bayigwano kugatuti wowe ukagira ngo baguhaye ubwanga. Naho kurya baguhaye examen. Baraguhaye kandi umuntu utarakuze muzomurebi. Iyo afuye gufata mikrofone yana azama yikubita ku mutima. Muzomusome neza. Muzamenya kuko atakuze kandi muzomenya ko ari igihingo. Naha muzomumenyera. Kubera iki? Kubera ibyo uvuga nibyo bizokugaragaza. Yamara gushikana ku gatuti hari bamwe bari mu guhagurukano kubera kuko batakuze. Akama avuga ngo jewe ngo ndavuga uko nshaka. Wewe ngo cyangwa ngo konumva ngo ariko ngo Imana ngo imfashe we, ngo Imana ngo imfashe we ngo nirinde ngo simporomoke cyane. Tuporomoke urareka guporomoka warabagiye. Tiwakuze umwana avuga uko ashaka kuko abazi ntangaruka imuri inyuma nuko yabaye igihingo ntabizi yavuga. Usome mu Bakorinto, usome urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 13 no 11. Ngari musome uri tayari nasome. Nukuba ngo hari bamwe batazi gusoma ariko bazabumva. Muzamumva ko Bibiri ivuga. Kiri umwana mutoyi navugaga nk'umwana muto. Nukuba ngo shagi uhagaze hano ukavuga ibintu bimwe nk'iby'abana uracyari umwana. Nukuvuga ngo uracyari bebe. Ngatekereza nk'umwana muto. Nukuba ngo uzutekereza nk'iby'abana. Kibwira nk'umwana muto. Kibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura. Ariko maze kugira mva mu by'ubwana. Maze gukura mva mu bintu by'ubwana nja mu bintu bizima bishobora gufasha imitima y'abantu y'abakristo bakazoja mu ijuru. Wowe cyerekana ko utarakura nigiye bakubwira ngo vuga ijambo ukavuga itari ijambo. Ngo darasa urarasa. Niba ukeneye kurasa aja mu bijabo. Kurumva? Cyangwa niba ukeneye kurasa zamukuwa munda. Cyangwa uke muri plane numara baguheza urasa. Ariko umukristo kwijambo Bibiri iravuga ngo ijambo ry'Imana ni umuti ushobora kuvura imitima y'abantu. Si ijambo ryo gukomeretsa abantu ngo bataye bakomeretse. Uracyari umwana mu ijambo. Ariko kugira ngo cyerekana kuko twakuze muri Kristo Yesu nuko tuvuga ijambo ryo gufasha imitima y'abantu. Uvuge ngo amen. Abantu bakuze muri zuko nguko kubamwe ko ari amavuga ngo kuriya ngo se ngo ko aravuga ngo izo tutazi. Nimubizi sawa wigere umunzari uvuge ngo se narakuze cyangwa ndacyari uruhinja.
hano sawa kuvugira iby'ubwana, hano nawe kuvugira iby'umuntu wakuze, umuntu muzima. Reka tuvuga aya majambo nimara ndangiza. Umuntu wakuze Bibiliya yatubwiye ngo icyambere ariko Imana ishimwe uko duteranye. Tuvuge ngo amen. Umuntu wakuze wa mbere ngo cyerekana gukura, ijambo rya mbere uko bavuze ngo nukugira gute, nukureka igomwa. Igomwa nasomye kandi gatabo karaba ngo nukureka ikibi. Niba tugikora ibibi turacyari abana mu by'agakiza, ariko niba twarakuze umva ngo icyambere kituranga nukureka igomwa tukareka gukora ibibi. Turuzi habe nuku papa wewe nuku noza akakubwira ngo mpereza ku ifaranga, sizo zitutwaye mpereza ku ifaranga Imana kandi ndabizi ko zifite. Wamara kwamubwira ngo ngo inzira ntibwira umugenzi untazwe. Ese twagize neza cyangwa yagize nabi? Yagize neza cyangwa yagize nabi? Kandi uko nguko warakuze mu gakiza. Niwe mpaye ntangaruka ko turazini sindazi gusa. Nukuvuga ngo uwo nguwo yarakuze mu gakiza cyangwa aracyari umwana. Ko tafite kugira nabi. Hari rimwe iri iwacu mu gihugu cyacu. Umugabo umwe naramubwiye mu gitondo kandi cyari gitondo cy'iyinga. Ndamubwira ngo mpeza ku $10 10. Jewe kuwa mbere nzaje ku ishuri bazazimpereza. None pereza $10 10. Arambwira ngo simfite ngo habe n'$1 na rumwe. Sawa. Ngo tubare turinjira mu ikanisa. Ngo twinjire mu ikanisa yagiraga ibitabo bibi. Igitabo kimwe cya Bibiliya cy'imashine naho kovu y'imashine ndi gushimisha imashine. Yagiraga isuku cyane mu bitabo bye. None ngo arangize tuhaguruka kuririmba. Mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yakoreye, ndirimbirane ndiri kandi niyo ndirimbo nyine narinteye irote byindi zose ya yindi y'abamarayika babungere bumvise batuwiteka yubawe kandi amahoro abimwe. Burya guzurambura ikaratasi kuja nko kuja ku ivesi ya kabiri ngo ngira gukya muri cya gitabo ciwe namasanga mu kibabi $100. Kera nawe akaba yanjumereye yabibonye ngo mane namaswanzinga cya gitabo ndakimwe. Ndavuga ngo ariko mu bagabo bahari binabi niwe wa mbere. Uko nguwo afite agakiza yarakuze aracyari umwana mu gakiza. Nukubesha abantu amahanga namara avuga gusa ngo ndi umudiakoni cyangwa ndi pastor ndinde, ariko mu gakiza aracyari umwana, aracyafite igomwa kugira nabi. Umva Bibiliya yavuze ngo mwiyambura iki? Igomwa. Mwiyambura ibibi mukunde muje mu gakiza. Nico cyambere. Cyakabiri yavuze iki? Uburiganya. Abantu bari mu kuriganya. Wamara ukavuga ngo warakuze. Hariya muri Maraki 3:8 avuga gute? Muri mu kuriganya mukariganya abantu mwamara mukariganya n'Imana. Nukuvuga ngo turacyari abana mu by'agakiza. Titwara tubesha amahanga, duhaye turiganya twiba, twamana tukavuga ngo twamenya agakiza. Turabana bajya bato cyane. Muri kuburiganya. Gatatu uburyarya. Abafarisayo n'abasadukayo bari indyarya, bahagararaga mu mayira abiri bashaka ngo abantu babarebe. Ariko Yesu arababwira ngo ingororano zanyu niba ari abantu babarebe. Abantu batakuze buri gihe cyose bagira uburyarya. Uburyarya hano kamahaguruka ngo ariko ngo mana ngo ndagukunda. Uburyarya gusa. Gute? Unkunda gute? Ni gute unkunda? Ukandi ngo jewe mutaramanezerwa mukabona ngo ibingibi bahabagira uri kuragira uburyarya kandi uko ntubifite mu mutima. Izo bavugaga sibyo bakoraga. Bavugaga ibintu by'uburyarya biri hano ku minwa. Niko na Yesu yababwiye, arababwira ngo mwebwe kubera iminwa yanyu bitaba mu mutima ndabanga. Nukuvuga ngo umuntu utarakuze buri gihe cyose ni indyarya. Uburyarya gusa nibwo bumubamo. Biza kikwereka gusa akagushekera hano inyuma, ariko afite ubundi mugambi uririya mu mutima. Tiwakuze uracyari umwana. Cyakane ishari. Ariko ishari niribiba. Ishari muruzi ko abantu batakuze buri gihe cyose
bagira ishari ngo Joseph ngo ni apotre ngo Joseph ngo ameze gute ngo yaragasaniwe ngo afite ngo imyambaro myiza yewe ikoti gusa akamaritinda ngo azayambara neza ngo agize gute aho wewe niki gituma utambara neza ngo n'urugero kuko ari umuvandimwe aho abandi ngo naka ngo David ngo azi gucuranga kubera ko ufite intoki 10 gituma utacuranga ngo bonke ngo azi kuririmba ngo akuriya mwana ngo wadomitire ngo ataririmba ngo bamana ngo bakamufunda ngo amafaranga ngo bakagira gute ngo kuriya nyine ngo nico kibabeshejeho mwumva abantu batakuze iyo baba muracyara abana mugakiza muracyara abana ariko abantu bakuze mugakiza iyo ubonye uwanya aragasani uravuga ngo Imana yacu yo mu ijuru habwe icubahiro ariko wewe turakura pipi urashara umwana ukambaheza urugero rimwe twacurangaga ibidari none ngo kandi naratangaye erega abantu nyine kurya abantu bose nibihe none kurya mbancuranga ikidari umuntu utakiza utarafata n'umurya wa mbere utazi umurya wa mbere ngo witwa gutya twebwe twigaga tukiga ibintu byose umurya wa kidari kigira imigitandatu tukiga umurya wa mbere uko witwa wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu tukiga na twatundi twobo tuba hagati natuga twuma tugenda duca hagati gutya akagenda batwigisha ngo akanga kavuga gutya ahabwo afashe gutya aho zirijwe rimeze gutya ufasha hanga aho zirijwe noneho umwe ngo amare guse yamagira ishari noneho ganje nari ahantu hataraba nyine tuvuga agira ishari kugira mpancuranga gutya yamagifata ndavuga ati bibaye gute mari ndakireku se bigenze gute none ikorari yose isa nigwe nko mukana byagenze gute ngo azaguma gucuranga ngo kidari ngo se ni iwabo yampaye iwacu gutewe he iwacu ni he saha iwacu gana mwikorari ariko Yesu ngo baje kumushaka nyina nase ngo baravuga ngo haza ngundi yagaraco mu kano handi kuko tubiyosoka handi ngo nyoko nase ko baragushaka aravuga ngo data na mama ni dore ngundi data na mama nabangaba batuganira ariko wewe subirayo nuko ndamubwira ngo iwacu ni hey habe n'ubu nyine naramubonye iriya mu nkambi na Kivani naramubonye ga nawe yavuye mu gihugu kira twavuye ndamwitegereza ndavuga nimba cyakidari akigifite yavuye iwacu twavuye twari turi kumwe twese no ndareba umve gishari urebe ikidari sinahembwaga sinagiraga gute usibye ico ndetse sentiga ngwego mugira amahirwe muza mutubuka amabavu twebwe twari twarashize umuriro kubanga ucurange ikidaru kivuze kuva indirimbo 4 zitanu twari duhabwaga n'indirimbo 5 zitandatu kuvuga ngo muririmbe indirimbo 6 muhamucuranga ugataha intoki zahiye neza gutya ukaza wumva umuriro kuringira ukaja mu kwa ariko wumva ishari kubera kutakura mu by'umwuka kandi nagiye kuja kumwitegereza ndavuga ngo sinovugana nawe ndamwitegereza mbona ntiyakuze mbona ni igihingo nubwo ari umugabo ufite ubwanwa akagira abana 5 ariko ni ngo muzumuka ariko yaje kuba afite umwuka yarakuze mu mwuka yari kumpeza veritation kuko mpaye ncurangira abakristo b'Imana ariko kubera ishari wumva igitanga abakristo niba mukigira ishari timurako niba mukigira ishari ngo umuntu hano yagira gutya nimba iwe azagira gutya akabyinira Imana yewe wewe wicaye hano kamuje yarakabije yakabije wowe ahubwo wisuzume nti wakuze ariko iyo uje gukura biba bikuzamura ugatekereza nawe umwanya wawe ukwiye gukorera mu Imana ndimwovuga ngo ariko kubera kudakura icyo gituma mugirisha cyakane ndangiza gusebanya mama masengenyo we abakristo batakuze ni igihe cyose n'ugusebanya n'ukugenda bateranya ngo abagabo b'indari ko bagira gute hariya mu gitabo cy'imigani ngo bateranya bavandimwe bakagenda bateranya gute mu gitabo cy'indirimbo ya Sulemani igice cya 2 no ku murongo w'15 Bibiliya avuga ngo mudufatire ibyana by'inguzu ngo kuko ari byo bihabigira gute zonona izabibu ese gitafashe imbweyo
tubatafashe imbwebwe ko ariyo ndende ko ariyo nini igaragara ku mugaragaro ariko bakavuga ngo dufatire ivyana vy'inguzu ngo nivyo bihabigira gute bihavyinjirira indani bikagenda bigaseregeta abakristo batakuze bakagenda biryaga biza bigenda bikonona bigatibukira indani mu mutima zamara bikagwaribisha wamara ukagenda uteranya byinshi uko ameze naka nuko ameze Eric nuko ameze ugateranya ukamugenda uteranya gutya bavandimwe kurya nti wakuze wisuzuma muri uyu mugoroba none uvuge ngo sinakuze ivyana vy'inguzu nivyo mfite ba mama iri ya ruguru kanigende kuri muka pastor kandi bo twaturanagira ruguru pastor bagaza bagira utugege tw'ibinani tw'ibigori ibigori bagahunika bamwe bakaba bamagira 4 cyangwa 5 ko muri barati baga dusanga utugege tw'ibijumba nka 5 cyangwa 10 no zamara imbeba ikinjira mu bigori kandi yamara ikabwaguriramo kandi ntimubone bya bibwana hakaboneka imbeba iyoga ni imbwebwe gigaragara yambeba ikazisoka ukamukayibona mundo kuyiga ngo nayihiga kandi mwayibonye mwomenya n'uburyo ngo nayitega cyangwa inyabika yitegamira ngiri kayifata ariko igitangaza bya bibwana biri muyijya mu bigori byamara bigahekenya ibigori iyo gamuriga mwebwe kandi bigahekenya bijya byose biri indani bino byo hejuru bikabisi bikagendiriye mwebwe mwaza mukubita mwijisho ukabona ibigori nyine byose biri hano hejuru ni sawa naho ibyo byo hagati byose byarashize cyo gituma muri mukubona abakristo bose mwabakubitano ku maso gukya mubareba gukya ukavuga ngo n'abakristo nta kibazo ariko iri indani mama shawe none gabaje kuja kumanuraga ibigori bagiye kuja kubimanura yakubita ku kigori cyambere cyakabye yaje gutibuka mu byo hagati ukabona ko avuga ngo ngo ibigori byarashize byose ngo ni imitiriti byamazwe nande na bya bibwana by'imbeba byagize gusa byarakenye gusa iryinyo riravuga gusa hasigana imitiriti nukuvuga ngo bivuga ngo mudufatire ibyana by'inguzu kuko bihavyonona izabiwe mudufatire uburyarya no gusebanya kuko ariko guhaye konona abakristo muri iki gihe ariko ko murumva ayo magambo umukristo utarakuze reka dusohoke hano ubunyine usanga ngo topi wegiye uriga ngo uri kuragenda ngutera imbuto uri kuragenda wonona kurica kurerekana kuko ukiri umwana udufatira imbwebwe ni cyaka igaragara hano muri abantu bose wagurutse hano wese ngo ndi muri ngo abaki n'abandi bene uko nguko icyaga umuziga kigaragara hano naho ibyana by'imbwebwe cyangwa ibyana by'inguzu biri muri wowe ntuzi ubibona kubera kudakura kwawe tuza wibona ngo wirebe uza wireba indani waje kurangiza muvuge ngo amen aho ngaho garajyo utavuga ngo amen nukuba ngo aje kurangiza Petro aravuga ngo nonoga kuko tumaze kwiyambura biriya byose ngo mwifuze iki amata y'umwuka umvagerekaho adafunguye yewe nukuba ngo afunguye afite ikibazo ariko amata afunguye ataza kuzana inyabu ngushishe inyabu ntiyoshisha ku mata afunguye uzogenda uzane akaveri bene akagatoya numara ushiremo umudwinga wose w'igikombe cyuzuye ushiremo numara uheze inyabu yawe utobeye izozingama izobigifata habe n'imbere yarazingamye warayifunguriye ariko abakristo barafunguriwe muri mu gusanga barazingamye mwanyoye amata afunguye mwibwira ko mwanyoye amata adafunguye ariko ikikwerekana neza ko wanyoye amata afunguye ni imikorere yawe n'imivugire yawe no kugenda kwawe ariko aravuga ngo mwebweho ngo mwifuza amata adafunguye ariko amata adafunguye ari wo mwuka wera w'Imana mugire gute muvuge ngo amen
ariko muzi umwuka wera w'Imana. Mwuka wera w'Imana manokero bomba mwizi. Mwuka wera w'Imana manokero bomba nyuzora nkoresha. Mwuka wera w'Imana manokero. Umwuka ngumanuke undemye, numaraga use n'undemye mbagiye sima, giye gukura, giye kugira umutwe, giye kugira ijosi, giye kugira ibitugu, giye kugira igituza n'amaguru nimara ngenda. Ntabwo umwuka tatubayemo twoba ibihingo. Aravuga ngo mwifuza umwuka, amata y'umwuka adafunguye namara bagire abakize uyo atakwezwa ajishushaye, uyo atashushwa asema Bwana, kiburi cha mtu kitamukosesha asema Bwana. Ngire kukiampepe Bwana wa majeshi. Bwana sifiwe. Nitumara gukura neza, tumaze kunywa amata adafunguye akatugeza kugakiza, ndabarahi nta kintu na kimwe kizotwita, habe nubwo tuzogera mu mujyi, habe nubwo tuzogera i Burayi, kuko twakuze nta kintu kizoduka pi. Ariko kubera kuko tudakuze, nico gituma ari mukuza kantu kose kakaduka. Umwana wese iyo bavuze ngo we azamava ngo ngo ndapfuye maye we, kandi nyina abana bose bakunda kuvuga banye. Ese kubera ko umuntu wese yavuze wese azavuga, habe n'umunyamoko bari abashi twabanagiriye iyo mbishavuze nyina nuko ngo ndapfuye maye we. Tawe uvuga ngo ndapfuye data we, azakunda kuvuga ngo ndapfuye maye we. Nyinaga niwe ga wagushize mu gituza, si wowe wakonkeje se? Iso yarakonkeje gato, nyoko ni wakonkeje arakurera akura gufaragu. Nico gitu ukuraba ku mutima kurusha so. Nico gitu uzuvuga kuvuga ngo mama we, tawe uravuga ngo data we pi, azakunda kuvuga banyina ko. No kuvuga ngo nitumara gukura tukakira umwuka wera w'Imana uzodukuza. Nitumara ntituzosubira kuvuga nk'abana, ntituzosubira gutekereza nk'abana. Umuntu wese ukivuga nk'umwana, ugitekereza nk'umwana, ukivuga ibintu bitari byo hano ku gatuti, uwo n'umwana. Mumusabire umwuka udafunguye, umukuze uzamugeze kugakiza. Nta kindi kizadukuza, dore ni ijambo. Kiza cyerekana ko abantu batakuza bakunda gusa ngo dusirimbe, bakunda gusa ngo tugume tugire gute, ariko bareke kumva ijambo ry'Imana. Kandi cyo gituma uri mu gusanga abantu batakuze, iyo bageze mu ijambo ry'Imana usanga bose barasa n'abahunikiye, kakuya ko barabamye, kakuya ku gisusa cyahuye n'izuba. Ariko ikiza kikwereka umuntu ko yakuze neza nuko azayumva ijambo ry'Imana. Umwana ntakura ngubwo mumuheka neza, cyangwa ngubwo mwamushize muri yabishuka muri mukuzana n'ibirengeti n'ibiki nabiki. Oya, umwana ntazokura kubera uko. Umwana azakura kuko uzumugaburira, kandi agakura kuko yonse. Ariko umwana ntazokura ngubwo wamuhese neza, ngo cyangwa ngo wamushize mu bikuvure n'ibindi bishoboka. Bi kazozingamana utakagaburira, nutagaha ibere kazazingamira muri bya bishuka, uzoja gusanga ari amagufa. Bivuga ngo twebwe ikidukuza ni ijambo ry'Imana, nta kindi kizodukuza kikatugeza kugakiza. Nimureke mukure, muve mu bwana uba abantu bazima. Imana dufashe kandi Imana